الإنسان وفضله على سائر الحيوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والعصيان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحجة والقرآن صلى الله على آله وصحبه أجمعين. Bütün alimlerin muhtemelen kişiye Allah s.a.'ya ulaşan muhtemelen olsan ve ana Habibine, ana kişisine bizim yanlarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Amerika müminlerine rahmete ve bereketi olsun. Bugünkü Cuma vaazında Allah dışında hukukunda sizler dileşer, Allah subhanahu ve teala bize yardımcı olsaydı. Fakih Azu Ayyes Es-Samarkandi rahimahullah birlikte şımakta Allah başında 7. grupta Allah onlarını varlığa getirgen bölümünden alıp kıyama çeken şeye hakkında Allah'tan korkup ama secde kılışı karıştılar var. Ve kıyamet gününde Allah başlarını tutarıp Allah her neseden üstün, şımakta biz semet ilişkiler uçta ibadet olmadı deyip ayetler. Allah bundaydı, يَغَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ve o karıştılar üzerinde bulan Rabbullah'ından korkarlar ve Allah'tan nasip verilse şuna işliler. Günah işler, uz nefesine yarısıyla bulmayan karıştılar. Yer bu dualar arasında bulan ise Allah'tan, anın gazabından korkup, kaybedetler olup, biz Rabbullah'ına yapmayı yollarını izliyorlar. Yine adam babasına ama bu dünyada birliğine varamasından selametlik, rızık, baylık, ham, yürüyor. Hamdan şükrana olmamışlar. Böyle kaza girgen şeye hatta Allah'ına unutuşan, köpçülük vakitte nefisine yarar, halal haram, kıyı ömürlerine ayırmışlar. Müslümanlar duruşunda yaşar, Allah yolundan yürüyor. Hatta iman getirdiğim kişiler vakit birinciden kaynaklanır, kişiler nasıl ederken deyip korku hamuriyallık isteyen kişiler. Allah ayette Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve tehu ileyhil vesiyete ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun. İyi müminler, Allah'a günahlıktan saklanamaz. Anın gazabından korkmaz, Kur'an bilen amel olup, Allah'a yakın yolunu kesip gitmez, hem Allah yolunda tırışırız, güreşiriz ve dinişe Kur'an halde soğuşuruz. Şayet üstünlüğüne tabırsız. Şu ayet Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve tanzur nefsün ma qaddemet ligat واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Müminler Allah'tan korkmaz, ama günahlardan saklanamaz ve ahiret için Kur'an amellerini tekşirip karasın. Yani bunu bilmez Kur'an imanın dinini düzelsen ve Allah azabından saklanamaz. Bir Allah sizin Kur'an işlerinizden haberdardır. Yani siz Allah'ın unutkan ve anın buyrukların tutmayan kişiler gibi bulmaz. Allah unutturda Allah'a üzeren, hatta üzerine nese faydalı, nese zararlı ilgilenin bilmez buldular. Namaz okumışa, Kur'an bilen amel kılmışa Allah'ın unutup yerilen kişiler kılıklardır. Demek, yaşlılık, yavuzluk, yaşadığı işlese anlaşıl bulur. Hesap gününde ferişteler, ruh hamşir, gün ve gün, hatta her arzası, Adam balısının doğran dışları turunda şekil bulup sınavlar takılaşır. Bu dünyadan yarak oluşularla işi şekil bulup kaydır, bu müminin üstünde, yani insan doğran vakitte namazları okudu, uğrazaları tuttu, izgi amellerde karışıp koyup, cihad ve hac amellerini ödedi. Dünyanı yaratan, anı baylıklarına, haram lezzetlerine kurtulganlarga,
Жер шулай шахид булып, ул дөнья өстендә мушрик хәлдә зина кылып, харам белән тукландырылган тел һәм кулларын Аллаһ Тәгалә мәсьәләгә сузып, шикләрне узышулардан булды, дип шаһидлык бирә һәм һәркайсы үз кылган гамәлләрен күрүчеләрдән булып. Шин мөминнең һәр арзасы Аллаһдан куркып тора. Абу Алейса Самарканд әйтте, Аллаһдан курку җиде нәрсәдә күренә. Беренчесе тел. Аллаһдан куркучы алдау, бәхәс, фахиш, гайбәт һәм бу сүзләрдән үзен саклап, күбрәк Аллаһка зикр әйтү, Коръән уку ва гыйлем алу белән шөгыльләнергә тырыша. Икенчесе йөрәк. Аның йөрәге дошманлыктан, дөрес булмаган нәрсәләрдән ва күпчелектән имин була. Шиманда күпчелек ут-кора агачны яндырган кебек изге гамәлләрне юкка чыгара, дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям. Күпчелек ул йөрәк чирә, һәм аның дәвасы гыйлем һәм изге гамәлләр кылу. Өченчесе күз. Аллаһдан куркучы күзләрен ярамаган нәрсәләргә караудан саклый. Теләк белән харам булган ишеклек, ашамлык, кием, чит кызларга, гаврат һәм башка нәрсәләргә карау тыелган. Пәйгамбәрбез галәйһиссәләту вассалам әйтте, бу дөньяда харам булган күзләрне кыямәт көнендә Аллаһ ут белән тутырыр. Дүртенчесе ашказаны. Шин тақва харам ашаудан саклана. Пәйгамбәрбез үзенең бер хадисендә шулай дип әйтте: кешенең эченә харам ризыгының бер кичкенә телем генә эләксә, җир вакытларда булучы фәрештәләр аңа ләгънәт кылырлар. Һәм ул шул хәлдә, ягъни фәрештәләрнең ләгънәте астында калачак. Хәтта ул харам кисәгә аның эченнән чыкканчыга кадәр. Һәм әгәр дә ул адәм баласы шул хәлдә булса, аның кайтачак урыны җәһәннәм. Харам ризыкларына килгәндә, ул хәмер һәм дуңгыз ите генә түгел, Әгәр Аллаһ исеме белән чалынмаган яки риба юлы, талап алу, урлау, ятимнәр хакын ашау, Аллаһ кылышына керү, Аллаһ кылышын кайтармау, монда инде мәчет мәдрәсәләргә бирелгән нәрсәләр күз алдында тотыла. Мәсәлән, мәчеткә бирелгән садакаларны үзендә калдыру һәм башка. Шулай рөхсәтсез ашау, хәтта ул ризык хәләл булса да, буларның барысы да харамга керәләр. Бишенчесе ул харамга ул сүзүчә, әввәл Аллаһка гыйбадәт кылу өчен сүзелгән булды. Кәрб әл-Ахбардан китерелә, җәннәттә асыл таштан ясалган калга бар. Аның эчендә 70 мең өй, һәр өйдә 70 мең бүлмә бар. Һәм ул аның юлында харам эшләй. Ул шул харамнан Аллаһдан куркып, аны кылучыга әзерләнгән. Алтынчысы аяк. Аллаһның әмер тыюларыннан ерагая өчен түгел, бәлки киресенчә, Аллаһның рәхмәтенә ирешер өчен гыйбадәт кылу ва галимнәрдән гыйлем алу өчен хакларга йөрергә тиеш. Җиденчесе гамәл. Ул тақва булган кеше һәр гамәлне рия, ягъни кешегә күрсен өчен, яки моны тақва изеннән түгел, бәлки Аллаһ ризалыгы өчен генә башкара. Һәм дә инде Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля бездә булган тақвалыкны арттырып, ничек бәян итә, иннәл муттақина фи җәннәтин ва нағим. Шунлыкта тақва ияләре җәннәт ва ниъмәттә калучылар. Инде безне дә җәннәт әһелләреннән кылып, шул рәхмәтләрендә барчаларыбызга да мәңге калырга насыйп әйләсен. Ваисин перед Аллахом на сегодня есть ангелы, которые пребывают в земном положении с самого их сотворения и до судного дня. И в день суда они поднимут свои головы и скажут: воистину Аллах не верит. О Аллах, воистину мы не поклонялись тебе должным образом. Ангелы, которые не ошибаются, так как нет права выбора. Небеса, земля и все, что между ними, поклоняются великому и всемогущему Аллаху, просят у него прощения и помощи, кроме сына Адама, который зачастую забывает о Господе своем,
который наделил его всевозможными благами, до того момента, как его не постигнет беда. И те, в чьих устах говорится о вере, богобоязненности и покорности Аллаху, также нередко более заботятся о мнении людей, нежели о довольстве всемогущего Творца. Факих Абу Алейса Самарканди сказал: богобоязненность проявляется в 7 вещах. Первое – это язык. Богобоязненный человек оберегает свой язык от сквернословия, хула, пустословия, клеветы и обмана, но чаще повторяет восхваление Аллаху. Пророк алейхиссаляту вассалям сказал: тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть говорит благое и не молчит. Второе – это сердце. Сердце богобоязненного свободно от зависти, мерзости и любви к этому миру. И это является болезнью сердца, а их лекарство – это знание и благословение. Третье – глаза. Богобоязненный опускает взор перед запретным. Пророк алейхиссаляту вассалям сказал: глаза, которые наполнялись запретом в этой жизни, наполнит их Аллах огнем в следующей. Четвертое – это желудок. Пророк также сказал: если внутрь человека попадает маленький кусочек запретного, ангелы будут проклинать его до того момента, как этот кусочек выйдет из него. А если он умрет в таком состоянии, его место возвращения будет ад. Пятое. Руки. Руки не должны тянуться к запретному, но должны спешить совершить благо. Шестое – это ноги. Они должны идти в поиск знаний и милости Аллаха. Седьмое – это дела. Дела богобоязненного – это искренность. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات الحكيم إنه السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين